Kei te whakahaere, te ratonga whānau ora o te Waipōna mua te pūtahitanga I tā rātou kuru tetenga ātau I ki roto o tautahi I tēnei wā. Hei tā rātou he wā tēnei e whakātu atu ai rātou I ngā angitūtanga o te kaupapa whānau ora. Nā te minita whakawhanake Māori nā Nanaia Mahuta te kauhau whakapuare I tuku. I roto I tana kōrero ka whakapuaki ia I ngā hia o te kāwanatanga. Hei tāna me whai wāhi te kāwanatanga ki te ine I ngā eke panukutanga o te kaupapa kia mara mai te rāngai hauara whānui katoa ki te kaupapa me ōna whāinga ōna whakatutukihanga. Moving from individual investment to collective whānau investment or whānau-centred policy will absolutely remain critical to supporting wellbeing outcomes for Māori and indeed for many communities across New Zealand. Hei a pōpō te kuru tetenga nei kahiki.